Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Komin Isa Jallo hilam mari landal ko piiji honɗi bonnata suumaye goɗɗo. Ramadan ari jangen dina men Islam rewen jogi men Allah tuber rutto den ikka buigan tawaja oɗo. Waleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray ɓe musidɓe meɗen ɗo ɓe landi landal juutungal haray yaajungal ɓe inni ko honnum e honnum bonnata suumaye goɗɗo. Haray ko bonnata suumaye kon haray hiɗi ɗuuɗi no tawa e muɗum goɗɗo si o walodari e anniye sendalta haray ka hoora. No tawa e muɗum si goɗɗo rendi e sonnajo muɗum ñalorma suumaye haray korka kam boni. No tawa e muɗum si goɗɗo yaltini hoore muɗum o teyke pas o yaltini hoore makko maniyu ñalorma suumaye hara o hoyɗitaki haray korka makko kam boni. No tawa e muɗum sonnajo sowiɗo si o jibini ñalorma suumaye hara himo horuno haray korka makko kan ka boni. No tawa e muɗum sonnajo kadi so yi règle ñi makko ɗi ñalorma suumaye haray korka makko kam boni. No tawa e muɗum si goɗɗo teyke pas ñaami ma teyke pas yari ñalorma suumaye on ɗon kadi haray korka makko kan haray ka boni. Ɗiɗo fof ko bonnay ɗi korka hara ka boni few haray be wonti yoɓitoya ñallal ngal ñoore ɗum ɗon ko ɗoytata baraji ɗin e piiji nandi tawi ɗum ɗon kono ɗi yewtaɗo no tawa e ko bonnata kon e kala kadi ko hewti ka nder reedu makko ko woni wo ko woni si natiri ka hunde ko hewtoyi ka nder reedu ɗum ɗon kadi haray bonni korka makko kan. O tawa kadi e bonnata kon kadi tewagol ñama ma tewagol yara ɗiɗi wowɗen ɗo ma rendugol e sonnajo on e ko hina ɗiɗo kadi wallahu ta'ala ala wa alam. Ramadan 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 ari Ramadan 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 ari jangen dina men Islam rewen jogi men Allah tuber rutto den ikka buigan tawaja